Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng, pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka iri ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše Thabela ka kapa ke opa pheta ka monteki mo gae mo re ne bothata ba dijo re kgona reka dijo Mr. Kakapa re reke dijo bupi re reke 25 re reke le disheba mara dijo tšeo I last even 2 weeks la ba ra ja Kakapa re ka se je 25 ka beke tše pedi rapia mantšibua fela Kakapa ka mogae ka mo a re kwane re bana ba motho mara re kwane re lwa go se lekane se le go ne mašata go fele 3 days 2 days go sa ba le lešata ka mo o wa gešo o monyano o ne le gore a nwele bjala a etšwa ko madileng a etla ka mogae a fihla ka mogae o kgone o itshenya senyi ka mongakong kgwetša a šile masepa ka mo ntlong so ntho e re fa bothata a re tse gore ke eng le yena mmotšiša a sa tseba last month ka di 7 tša kgwedi ya go feta go tšwile maebana mabedi ka mo kitchen frugo a bona ke yena mošimane wa gešo wa mafelelo re kgone go hwetša le mmereko makgwa re ire re makete re bereke Mr. Kakapa a re feditše o bereka re bereke ka moka re go hweditše re bereke a gone mte wa mo gorena tlo bereka ngwaga ka moka a ba sa rake nna ba raka wa nlatelago ba raka wa mafelelo re kgone go dinašitša re ba re rakile ka moka re tšwile re le mo gae batswadi ba rene batswadi re le so batswadi ba rena ba hlokofetše 2021 le 2022 2020 hlokofetše mamaka wa hlokofala le seseaka 2021 wa hlokofala papaka after moo ga gona ntho e diribilego ka mogae ka nra sokola a re bereka a re kgone le go kgwetša tšhelete gore re thuše ka mo motseng go be right re phele gabotse go fonna go yona go leiwa go ne le mašata nne ke kgopela gore Mr. Moremi ka mokgwa a ka kgonago a re thuše Mr. Kakapa re a tlhaka re tshokolola re kgone robala re fetše 4 days re sa ja selo re sena dijo re dutše ka mo motseng mo so re kgopela thušo Mr. Kakapa ka mokgwa Mr. Moremi a ka kgonago ka gona ra le kgopela se please ke nna opa pheta